Hagjing lakai ICC T20 World Cup hapring ke Zimbabwe Persia ke Australia. Haba pai syang dengan jing lakai ke Zimbabwe kala khur ke nam job. Hadien magalala ban Pynliem ke Australia da ar peulai rons. Bat kani ke dairu ke jing job ke benengkong jong ke Zimbabwe Persia ke Australia. Kata nadu ke World Cup T20 haus Snem ar jarnyo. Hagjing lakai hapring ke Canada Persia ke UAE. Hagan jing lakai ke UAE kalamat ikan nam job. Hadien magalala ban Pynliem ke Canada za sun weekend. Bat kani ke dairu ke jing job ke benengkong jongka hagan jing lakai T20 World Cup mentau Snem. Hagway bat kecing rakai hapring ke USA Persia ke Netherlands. Haba fai syang kecing rakai ke USA kala khur ke nam job. Hadien bagalala bat Pynliem sok ya ke Netherlands da kendai peulai rons. Hagjing rakai Serie A hapring ke Pisa Persia ke AC Milan. Hagan kecing rakai ke AC Milan kala khur ke nam job. Hadien bagalala bat Pynliem ya ke Pisa da ar la kawai. Bat ya ke gol penjob juga AC Milan da ya bentiap haga menit ke pra peusan leng bau Luka Modric. Hagjing rakai Bundesliga hapring ke Dortmund Persia ke Mainz. Haba pai syang kecing rakai ke Dortmund kala khur ke nam job. Hadien bagalala bat Pynliem sok ya ke Mainz da saulanot. Hagjing rakai League 1 hapring ke Rennes Persia ke PSG. Hagan kecing rakai ke Rennes kala khur ke nam job. Hagan kecing rakai ke Rennes kala khur ke nam job. Hadien bagalala bat Pynliem ya ke PSG da laila kawai. Baleng bagan ke nam rem ke PSG kala ban hiar syang ke kerdan ke baar hakami ek hen poin. Hagjing lakai FA Cup for Raw hapring ke Hull City Persia ke Chelsea. Haba pai syang kecing lakai ke Chelsea kala khur ke nam job. Hadien bagalala bat Pynliem ya ke Hull City da saulanot.